Söylemeyecek misin hala neden gittiğini? İyi tamam, sen anlatana kadar böyle bekleriz, karşılıklı otururuz seninle. Tam anahtarı ver hadi. Anahtarı falan vermeyeceğim. Anlatana kadar yok anahtar, unut. Anlatılacak bir şey yok Nazlı. Nasıl anlatacak bir şey yok ya? Nereden çıktı şimdi gitmek? Durup dururken gitmeye mi karar verdin? Hem de ne zaman döneceğini falan bilmeden. Hayır. O kasetle ilgili değil mi? Hayır, kasetle ilgili falan değil tabii ki de. Kasetle ilgili. بديت اشتاق إلك واسأل منو يصبر قلب مشتاق دخيل الله بعد طول بعد ما في حلفان ولك مليت إلك عنيت دخيلك بدوى بس رجع صحيت لك صوت بعادك موت أصيحك ليش ما تسمع ولك مليت إلك عنيت دخيلك بدوى بس رجع صحيت لك صوت بعادك موت أصيحك ليش ما تسمع تنساني بدار حبي وتنساني الاتباع على واحد ثاني مو تنساني بذات حبنا مو تنساني والاتباع على واحد ثاني مو تنساني